Rituko neria Jumamosi tariki 19 muthenya wa gatatu mwaka wa 2022 emesane ya mangana Amayia Ensa Eyemo yabona maroba kokwarigania nyaro kuba muhinto go ikomernyurana na mangitwa kureganiri koru sugusu irianyi moja mo na busongo siasa yagendera zijingongo aho obomo bwa simiora moja mbwarenga sigete obomo bwa Kenya kwanza mbwarenga sensemo ya Nakuru kona mangitwa kwarigania koru aswe emesitu ya mangana Amayia Ensa Eyemo ngo kubori nyaro kuba muhinto go ikomernyurana bakwenda kubwatio muroberio yobwa mangana Amayia gwetera se mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News boiga sensameria YouTube nabo tonyora Ndizi TV News boigo nabo to tweet @Ndizi TV News utari kweba gutume kerengel kiao gwetera ase namba eira se screen yao igo karanzo ike ende ngwerere nararia ria SMS etu ya mangana Amayia yora sensameri yo murwi manyerio nigakorwa Joshua Auta Nigeria ne Brighton Makoli. Amangaraita Amayia ni gotugo jaka kurwasi kanisa yeki Adventista yageteri ase semo yebunge ya Kitutu Church South ase aboro abasaya banyara bakobekirwa chiguto anene bali barase ekyombekeri ya Pathfinder sinjire ya moyo gosirwa na gosemiwa buna ngakyomosa atakere komenya kali kamumaite nyasaye nande kamoboete nyasaye ni gabasaba bono banyara bakobekirwa chiguto aho maiga yo kwegeriwa na gosemiwa ngakibagwendete komenya ase ense ya Kenya Eriko kora ebikorwa birie biya bikomogo monene nyasaye. Yamana singe yo chabana baito ba graduate ri basukire buya neti twagokire ngambi yamano asenge yo kinwa mbali chira chiabo na barakore mirema asense. My name is Cynthia. I'm representing Voyage class. It's a class in Pathfinder, which is Voyage class. It means it's a course of study in physical, mental, cultural, and spiritual development that challenges teenagers on developing a wholesome self-concept and a Christian lifestyle. Oteko twanyora abana bibangite buya asingencho muyegoyo ekiara nigo bari kubekwa no kwariganirwa asingencho yobokorerwa wiritangani sensemo ye department ye ere korokunga senior ase youth department igona watu abariganibe ya nende twabakumirwa ya nyashaye eri nabara ubarigania abange anaba ba graduates bakore bya sana Hekero ebyama ao byage siasa bwende kwariganira gochiko korobo chorio bokebwe kyame kiri kwa baraiba ao birogo ribakari gochikurwana birogo ao nigo bone kyamagia ODM kurwase county Nyamira Kenya rige kubori ubona gechi kwenda kebuna obo chorio bokebwe kyame kyokorekana bore asenjera yobwene no bwasio kuyokorie kiro kyobugumenere bugwetera ase kyame kyo anedi nyakirario nigo bona nyarega kubori abateneri be kyame kwenda kebuna obo chorio boke ngokora bura asenjera erendonge botari gwanjireria onde bwenzi korengana nigateruna bagwatani be kyame kyo mbatakere kwa uribaga na kubachora abarayi bali baraganie gochikwiruke bendere yebya bendere yokuri birogo ao ase ekyame kyo ono yo mutinyukane guchitole gosoa asa mangana nominations echizi gochikogera oyo moito ase bagito kurwanire kurogeke ai we ticket yo kumwanjira agenderere paketebe inchengo sabange chama ya ODM enyare gocha baka mashinani egera bayunganki omwana inchi agoteba na ndinga tagete ekiagera omo president oganyererete omugaka Raila Amolo Odinga nima tenga naga ni atwale abanta abange bunge bagochigotena nere nayo tagotoka onye fairness te koba igo nchengo saba fairness ekalochia nominations na ende banga numpol opinion batirimboke pa kabisa baka mashinani bategerere ngankyo mwana nchagoteba no ine gente gabatagia popularity abana siasa bande mbale bakogenda barimukia abantu batumbe biti aseme kuteme sangire kanere egere bati bakonya kubatogia basagotegerera mangana munayo abaukanga umuntu nero yo muronge kumbe taliere
Ekero tutigaritie matuko Amayia Ensa Eyemo gocha sobochoria bonene bumwa koyuga nigo bona abasae banyare bagwesoki na otiabuna nigo bajukwana nerio gerimo na kubachora barai bare baranyare bagokora magendero gusibago abarai bari bebikorwa kurengana abasabu nigo banyare bagotiabuna matuka bakwenda babeba nigo bona besoki na otiabuna nigo bagochikwena kibuna nkochora barabarai bari bagochi babainyora. We are working hard to ensure that young people get a sizable number of political seats in the national assemblies and also in county assemblies. It is a time for us to decide. We are not going to be decided for no more. Vijana tumechanuka. We are going to elect a government which put the youth first. Why? Because we are 75% of the society. It's no longer time to elect those old people. We have elected them and we have not seen what they have done. So the youth are on the ballot. They are candidates on the ballot. So it's time for us to give them the chance. As the young people of this country, we have promised ourselves that we are going to keep and we are going to maintain peace in our country. Youth power. Because we don't want to burn our country. Omurai bwenze Uhuru Kenyatta nigo bona nyareka gosiro muroberi we University ya Manchester oyurengete gochikuboterana ne University ya Kisii eri gosira omangana yobojenu nigo bono abaraya bukurwa University ya Manchester banyarite bakumutarira omurai bwenze ase amagacho State House aburi tukurigoro ase bono omurai bwenze anyarite kagote abuno muroberi oyi nigo rengete gochi gokinie ebirengo byobojenu anene ase county ya Kisii gatiya bari bakiranite asomo yegoyo ngamo nabarai kurwa sensemo senseli ya UK amo nomo vice chancellor of University ya Kisii Patrick Akama asibono banyarite bagotoki murai bwensa nene egeranite gusira ibirengo byobachenu asense yaito ya Kenya boigo morobiri uyu ni igorengete ko chigokonya University ya Kisii karoba kwaterana University ya Manchester ilikwena kibuna ibirengo byobachenu ngo chibirigo kina asorgongo rwabusi. Ekero togosko gujibosio nigo togoika sense meri yengoyo nigo bona babwatani bengoyo anene abaswati engoyo bamanyekante na guse starlets banyare bagote abuna mpari ko chikogenda chikosori cyabo korengana ne ira bali eretu ne kyombegeri entenenera kirigete tengoyo asense ya Kenya gitaraba ikiraniri anene karo kyombegi atete buna ngo basokeri kyarengo singo bakyarengo chibese chigosira chikosori echo asemali tangoro ku light trade yori nchini chomo kibwe team ya Goose Starlets yewaka National Women Super League omogo moito tubwate wona chi team cha baswati cha National Super League kiateka zabetu ngo tuwere chibesa chokorani league lakini tuakire mipira nge 7 banya ko twana onye shiringi wona tukaiwana chi team chonsi pi asenge njo toro chenga batake toko tokore ko soli gete tayo tukaiwana chi team chonsi pi either home team or away team onito yo kutoka geti mpaka bakoreki watoire chibesa yego stand yeto ne ringa wona bata tabetu bune serikali kiateka bakataba nga asenge jo basoire batake toko soti 1 2 3 ngwa kana bali referee ngwa kana bali wona bata tabetu ngwa kana bali ambulance lakini bono chibesa chiri chetu bathabete choko cater for amahitaji ya team chiro chona chutu target bato 250,000 per month chona chutu target stand tu nabo ireko egento tora kini abana bakwanza tutiyo ko siereri into bona bono abantu bali tubwate abana babwate talent team ne yo mugusi tali yane team ne yo community onyo mwana karo bwate talent onyo mwibori karo bwato mwana bwate talent engia ndagete musabe achega areto mwana ga tumukore trials tumweribaga koreki tumweribaga ako mupira aikasa abandu baikire abarai kuru ase county ya Narok nigo bono banyarire bakoboli chi amate chirimeta sense meyu kwene kibuna ngorali baro morembe na kwene kibuna morembe kwene kiwore asense meyu bakwana ituguri gore kerba nyarte bagotwara musankana sense meyu nigo bono banyarire bagotabuna nerebuya chi amate chirimeta ali korali morembe ne currency ya Kenya endete kwerga ni ucha sobochore wonne bumwakoyo. Sisi kama Wamasai hapa katika kaunti hii ya Narok tuna support wale jamii wengine kuwa pamoja na sisi na kuwa pamoja na sisi wale walio na mashamba tukae pamoja na tukae na amani. Wale ambao wanafanya biashara katika masenda tofauti tukae pamoja. Lakini nataka kusema tukae pamoja katika kaunti hii
lakini tusishukue kaunti hii kama ile ambayo mnasema saa yote ati ni cosmopolitan. Hii ni kaunti ya Wamasai, tutaishi tu na wale wengine kama mandugu. Sababu cosmopolitan ambayo mnasema Samburu, Kajiado, Narok, sasa ni kaunti gani itakuwa ya Wamasai? Mfano tu kidogo. Hii family ya Sunguli iko Charles, iko Julius, iko huyo kijana mwingine anaitwa Shopa. Si kila mmoja ana familia na nyumba yake kando ya mwingine. Tunataka tunakaa tu kama jirani, hata na mimi nikiwa na nyumba yangu. Sio kwa ubaya, tuwe majirani, lakini mimi nikiwa na nyumba yangu na familia yangu. Huwa ndio iwe inatu gawa tu, wewe ukiwa upande ile mwingine na ile upande mwingine, lakini usije mpaka ndani mpaka sisi tupotee siku moja katika ramani ya nchi kama Wamasai. Tumesema ya kwamba tumeamua ya kwamba presidential candidate wetu tukiwa jamii ya Mai ni Raila Amolo Odinga. Endeje Odinga. Jambo la mwisho ni kwamba tunamshukuru Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta kwa kuweka amani, kwa kutuongoza, na sisi kama jamii ya Oma tumekasirika sana, tumeudhika sana kuona watu wachache wakimtusi Mheshimiwa Rais, na hiyo tumekataa, na tumesema ya kwamba sisi kama jamii ya Wama, kwa vile ametutendea mema, tutasimama pamoja na yeye mpaka dakika ya mwisho. Abarai ba boda boda ni gobono banyali ba kumochumora mokonyi bomurai bwense Dr. William Ruto asengwana yaya nyaraka ukwana se county ya Nairobi anene karabateti na baende kuyeri chipigipigi cyabo kurwa sibitaseni byabanyanyimbo ni gobono bakoragwa no murai umonene bw'ikiombe gya boda boda asense ya Kenya ni gobono batebiri Ruto atigwe sona ni na mangana yebigibigi korende asibateru na barabo ni gobago chikobwatia amachiko ali abekune serikali kwena kibuna sekta ya boda boda ngolendwere na ngotwarere isiko yaye. Police station wachukue mapikipiki zao. Hiyo ni form of incitement. Ama namna gani bodaboda? Watu wote mkienda kwa police station ati mchukue, na yeye mwenyewe anajua kwamba hata ile fine ilipwa koti. Polisi wako na hiyo pesa kwa station? Hapana. Si yeye mwenyewe ndiye angeleta polisi ndio waende kotini watoe hiyo pesa huko. Lakini kuchochea watu wa bodaboda tiendeni police station mchukue pikipiki zenyu, hiyo ni mbaya, na bwana deputy president nataka kuambia ukweli, hapo umekosea na hata unafaa uombe msamaha. Kwa maana hawa watu wote wakienda kuriot kwa police station nini itatendeka? Hiyo haikuwa picha mzuri kutoka kwa the whole deputy president. So sisi si watu wa kukosa fujo. Na hii vitu ya fujo ndio inafanya serikali inatupiga, maskari wanatupiga, wanadhani sisi ni wabaya. We are good people, we are ready to comply, na hatutaki kufanya fujo yoyote. Na tuko tayari kushikana na serikali, Ministry of Interior na polisi, ili tukue kama marafiki na tufanye kazi yetu vizuri. Kwa sababu ile siku hawa watu wataenda police station wachukue walete fujo, maskari watatolewa, watapiga kila mtu kwa town. Na si kutaka kwao, ni kwa sababu ya uchochezi ya wasiasa. Na hilo jambo sisi hatutaki. We are ready to comply and work as a team. Ekiombe kia National Council of Judges ni gobono kia nyarege kuboria baraya nene bali bakuriye birogo Amayia Ensa ya Kenya kia twendete kwere ngo kia sobochore bonne batike gukwana chingwana osebatike gukwana chingwana jijanya tiguturoni omarembe korengana ni kiombe ekyo ni gobono kia teruna chingwana chinde Jones chira turoni omarembe ni gojirairire Ensa ya Kenya sakong korene ni gobaburia bana siasa kutigana gukwana chingwana jijanya chikoigereria esegi asense yetu ya Kenya. Should recognize that Kenya belongs to God and all must submit to him. That the political seats are not platforms to enrich themselves but to serve God through service delivery to all Kenyans. Further, we are cognizant of the difficult times Kenyans are experiencing: economic hardship, clanism, politics, divisive, insightful politics and use of vulgar language as observed in the political campaigns. In regard to these issues, we wish to share the following messages with our fellow Kenyans. Number one, safeguarding peace and security of the country. We understand peace and security are major drivers of sustainable economy, development, and inclusive governance. We as the church resist the community first narrative in the county politics. This narrative is a recipe of hatred, tribalism, and violence. We call upon security agencies to be vigilant and address border issues
in Olashapani in Narok South, Olpusimoru and Tiani, the Logman Forest in Narok North, and Transmara Mapashi Kisii border. These have always historically been known as hotspot areas, and we ask the government to be vigilant on this. Omorugi bomorai wekia magia ODM Mahida Odinga nikabona nyarega kubasegeta barai awa gwetangana barbo kurwa singbanji janja chikutroni omorembe boigo nigaboria basubati gojigosira abarai bari barareta monchirori imeyense yeito ya Kenya nigaya kwanaya ase county ya Siaya keracha kikiombe kia basubati ime gosense inse yeria buri iliasimio raumoja. When it comes to friendship, you add and you multiply. Keep on adding more friends into your basket. Multiply them. But when it comes to bad things, you subtract and divide. That's how I learned. Good things you add and multiply. Bad things you subtract and you divide. Girls, yes. Remember to add and multiply. Reach out to those who are not here today. Add more people to Azimio akina mama Siaya. Karoto kusuka bosioni ko bono bomo bwa Azimio ra umoja bwa gendera gwa kera ikoko ase county ya Nairobi asibono banyara bakumubori omo inspector general Hilary Mutyambai kumobeka byara omo mbunge ugatundu Moses Kuria asichingwana janyara anyara ka kwana kulengana ba kwani abo bakwana sensemeyo usabara ya uba Azimio ra umoja niko banyara bahote abuna chingwana Moses Kuria anyara ka kwana niko chire chimbe na niko chirengete kuturubani omolemba sense yeito ya Kenya konende niwatebuna abantu buna batakiri gutangwa asugo kwana chingwana bunecho kama agwambolaga kama usipakendo tika kama huyo Moses Kuria awache kujificha huko Gatundu. Sisi hatutamtusi vile yeye anatutusi. Tutamuombea Mungu ambaye alimponyesha hiyo miguu yake wakati ilichomeka, aponyeshe mdomo yake na roho yake. Huyu Mutyambai yuko wapi? Mutyambai ashike akamate Moses Kuria mara moja, kwa sababu Moses Kuria anajifanya yeye ni mjanja kutukana wa Kenya. Zingine haziwezi kuwa rais wa nchi ya Kenya. Sisi tumetembea kuombea Raila Amolo Odinga kura. Yeye ndio ako na babake, na sisi leo ni maana wa mama wa timu Wanyonyi hapa. Pia tuna gavana timu Wanyonyi ndani ya nyumba. Kama tunavyoongea wakati huu, Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka wako kwa mkutano ya kujadili maneno ya nchi hii. Kwa hivyo sisi tukiwa kwa huu msafara tunataka kuwaeleza kwamba Wakenya wote wako ndani ya Azimio. Boigo hobomo bwa Kenya kwanza nigo bwa gendera netaro yabo goikase county ya Narok asebo ya kera ikoko bakoragwa no mukonyi bumurai bwenze Dr. William Ruto no murai wikiama Kenzi Musani Mudavadi ama no murai wikiama ya Ford Kenya Moses Wetangula aseba abori abamenyi be county ya Narok ya Nakuru ko bahamagoro na ko bachora guchikoba barai nene ko mochoro mukonyi bumurai bwenze guchikwira libaga lyo burai bumurai gatana sense ya Kenya nako irani uchumi na Mheshimiwa Rais. Ni kweli hapa Nakuru tumetengeneza barabara karibu kilomita 500 mpya. Hapa Nakuru mulikuwa na stima watu 1150. Leo tumefikisha watu 1420. Hapa Nakuru mulikuwa na college 2 peke yake ya teknolojia. Leo tumejenga colleges 8 ikiwemo college ya hapa Bahati. Inaitwa Heroes pale nilikuja mwenyewe. Ni kweli ama si kweli? Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa hapa Nakuru, mbali na ile kazi imefanyika Kenya, tumejenga kilomita 10,000 ya lami, tumejenga reli kilomita 700, tumeunganisha stima watu 8.5 milioni. Hiyo kazi yote haingefanyika bila ya maombi yenu na bila ya kura yenu. Nasema asante sana. Hapa leo, si mnajua mwaka huu tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine? Mko na hiyo habari?
Mumejipanga ama nyinyi wale wa kupangwa? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Atia. Mnasema mpangwingwi. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Dondori, wale majamaa wako Nairobi kwa mahoteli na maofisi wanasema ati watatupanga. Mimi nauliza nyinyi, wale wako Nairobi kwa mahoteli na maofisi ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua? Wale wa maofisi na mahoteli ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema? Hebu nione wanasema sisi ndio kusema. Na ndio mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu kwamba mwaka huu lazima tuunde serikali itakayoanza kuweka pesa kwa mfuko ya mwananchi wa kawaida. Neguo. Ndio tunasema hivi. Nataka munisikize kwa makini. GTI tuko nao. Ile tunasema mwaka huu, ile mpango sasa ambayo tunalenga ni ile mpango itaweka pesa kwa mfuko ya mwananchi. Haya, kwa hivyo huyu jamaa ni mtu wa remote control. Na sisi tunasema tunataka serikali ambaye yule anaongoza anashika steering sawa. Kwa hivyo sisi tunasema tumeungana na Chief Hasla, tumeungana na wengine na Kihika hapa na wengine wote ili ushindi uwe thabiti. Kura mtapiga hapa Nakuru, nyinyi ni wakulima. Mtakuwa mnapiga kura ya kuboresha maisha ya mkulima. Tutateremsha bei ya mbolea kisheria. Tujue ya kwamba anytime mbolea inapita zaidi ya shilingi 2,500 serikali inakaramia ile iko juu. Ogokwana erieta tabaka eye ase ebunge ya South Mugirango egente getangana kegoja ase birengero byao ne gware eye koyo eye korosigwa ebinto ao watikana no kubura gwechiro ne serikali gotabeke meroberio yogosiro bonjoro rwegware igati yali aireire ubonjoro rwebinto bikoroswe kurwa ligena liegware okea mono kubwa amatuko amagega ekero abaonia bakaoniri na konyora kibeza nyinge ijyo bagasomeri abana na kwegendereria kemagenderero. Richard Mogondi noyomo bwabalia bakoya ligena eliokurwa ase libwago. Igasi yetu jigware ni gerenko. Ekarotoko genda libwago kulia magena ni gebwate matemu amangi. Igo ntutagetogo konya. Lakini nturanyora muntu gotokonya. Yaberi chinga gichinyinge togotebe gunto konywe lakini bokonyo gunto rabarora. Nonya nabo ekarotoko koli gasi yega ase tokoni ebinto. Nigo tokoni rigurire ense mono. Irita tokonye ekiagera chibesa ninse chire. Enchira yende nigo tokonyora ekarutwa umire chibesa tokurushi mufuko ni cheito twagenda kuirwariri. Tibwatia ni insurance teyo. Asenge ncho serikali yetu terabuguri genteke. Na kweteria serikali era amanye genteke kerabarai bali twachorire bairira mangana itubusyo. Igo mangana ya karurekana achire busyo lakini ekitambo kirenkere mukigu. Samarie tengor Joseph Rachai Mogendi. Kinu muiboro mware gaiga South Mugirango tabaka. Ese gasi yeiga nanya korra se miaka 35. Igona sobo konguto bwate ese gasi yite yeiga nonya tokonyekora. Mosti kura sama bwago. No kubuguria mabukura mige na ridi to korwale se ribwango takatole chimashini. Iki tutabwati. Omuriro notake irororo. Na bakonyore broki ere nene. Yaga ninga kyo koronye nache. Na birabe no no sinaye kumoroche gaiga. Na utoka ninga kende to tonyoro bokonyi kurwa serikali. Ogosiekwa weko baredu veyemo nigo yaireire abonjoro ya utanyora asebakonia ebinyango byabo.
bono muna muroje stock ye gaiga is like a dead stock ebintu ebiga members baka supply ebintu nebya members bile muna nabatebya nga a cooperative yabwate into byaye a cooperative oyale ku process ebintu members bakolire yabayirira chichi yabalire chichiro yabatomera ekaro nande chibese chiachire babalenteraga yabahakanda ekere ode yaicha yawa supplied to members bakakaba ebintu bakalenta liriba ikiriga omu customer aka cancel ya order kara cancel ya order ebintu bikiriga members babachire bona bimuroje biri vumbiga lakini still biri west ebitali west engineering kamunaiga onyore ndiri twanyora umufadiri onde arose industry ga ebintu bisina obigonchorwa bisegwe birosi ubusimuna buli buralia obusibolia igobobwate chi by product birarose ebintu kabyakea kabisa byakea nakero bintu suno shiri nakero byabucha nawe ko bintu over 70 Novenabo balia bakagudire binyango ebyo nigo bagoja beyoyeria ligena baje kweroseria ukabanyene kubwa abukare ekero bagakire boya osebagora ebinyango kurwase abonjoreria ase ekiro se bintu biga kururi tangani totebe mwaka angam 80s ekire yarengengia sana lakini rende ekoragana no abantu abange bono bakanivesa bagarusi ko bagaja bagakamputa baka so tukaso kurusie market ekiro no ekyo omuntu babone gocha abone ko anyene ndo se Nairobi bona agocha direct bono tuma none mitroman bono banga ko rende kuru from raw material iroji korosha na korose faidere nyingi bone kare byaserwe gansago kuirananse urwaire wa COVID-19 nigo na borobwo wa mentire koreta asara NNM COVID-19 wana yana yatokora kabisa COVID-19 muguru yajete COVID-19 wana yate sita nene kiagara no yana stwenga nyo abageni abantu baengo bakuru baje kwaligia una wazaba Nairobi ga iko bali gentoki iko bali ko bajite bano bakasira kabisa kuruira ini bona yantu banya karondo woja atukunya karosi nsaega tukunya kubike stock nyomba nga kiende tukakiritinga sajinde COVID-19 yeko ruororo useka okeana turanyore njiri twakanyori kidogo tugenderera nonye nabo nigo batebire buna tibaranyora bokonyi bonde kurwase serikali ye county mo neria nene asebono baye bodiri kubeka emiroberi eraje kuimokya egwale igoro kolenga sabe serikali noye nabasongo bali bagocha iga bali gienchera yogo to protect abasongo bali mbagocha baje komanya siri ya itukerege nto muna kere kurugaiga barabonye serikali ko nyarekana abantu bali baganyera abasongo bali baganyera ebintu byabo ngumbu elinde ebintu biriya kero bikogenda yatoka ngambi bwate ligo jigo sembi bwate efalium serikali jonsi njiganiri jicham chitokorona no muchango chitwana ni tinge ya mechange na ntugaiga etokonye asokonyore gas na ntutokorona ni magwase tinga okobori kwane base serikali yona alenge gosaba nge serikali onyondiri yatuligirie sebintu bibigosoa maguri abamaya kurwororo naende bamanya gotoa ebyumbu bikorusia maraba byekubuguria magena ya kurwororo ntutwanyora twachakali bachaliuka naende batutomerere ende bifaa birito kubeka muna ebintu birito ko esoka buya ligene kero likogwa ndi pasi kubwateranya omodene ndibwe jijiro amo no bonjorya ase serikali county ya Kisii mengo jwangi nigo atebire buna miroberio yabekirwe bene gochigosira ebyasara byegware ndobwato muroberio yo twabekire chibesa nsemo chokwagacha Softstone a kind of expo abantu bagocha bana kuligere linge kware ya Kisii na nabasonga abagweta bakono kunge kware nera bata bimwe bintu bikoroswana byebi biribi bikorwa selige nelita baka bagocha barara muroberi naro ne GPQ tokanyete place ya bera identified eduke yecha gajo sabantu bamenyete ngagaiga na tokana tokore bintu gete enga egocha kabone career shop eli ndodere muroberi naro buko yebeka gaiga bosongo oigo omodirector onema Amayia county ya Kisii Onad Ofura nigo ababorire bali bakoya egware kurwa sama bwago babe maiso na kubwatia amarago alia abekirwe. Na katika hii area ya Kisii County area upande wa Tabaka
tuko na quarries ambazo zinatokana na kutafuta madini ambayo inasaidia ile tunaita soapstone kwa carvings ambayo inasaidia watu wa upande wa Kisii. Wakati tunaongea mining of the soapstone, huwa tunasema kuna procedure ambayo nitakana wale ambao wanafanya kazi wafuate. Na kitu ya kwanza ambayo nitakana ifanyike ni kuwa inatakiwa yule mwenye shamba ambaye anataka kupeana hiyo kazi kwa proponent, kitu ya kwanza ni kufanya ile tunaita environmental impact assessment. Na hii ni assessment ambayo inafanywa kabla project haijaanza, kabla kuchimba soapstone haijaanza. Kwa sababu baada ya kufanya hiyo assessment, hiyo report inasaidia pia kuelezea yule ambaye anachimba ama proponent kuwa akimaliza kuna ile tunaita rehabilitation ya sites. Kile ambacho ndakana afanye ili site iwe mzuri, isije kawa kwa danger kwa wale ambao wanatumia sehemu hizo. Noko semeria buna abonjoria begware gojibare gokonyeka asama tukware bosyo ekeremere ubirio ya benera begwe iri gokonya abonjoria abo na gosira ebyasara byabo. Kurwa sensemo yatabaka imeye bunga ya South Mugirango iri dariane Brighton Makori. Hayo na rutwa korania se jinsi jiga kolinde nyona ge koraga jinsi sado chabona botukona ninji kuira na semese mangana mainko manyi ayu amo na manke bana ndata kwateka mina isko ya gusigo ko sabanya ko twaro bolirio buya nyona na bakona ko tobwate